Bai bena manekat alaki an bius Yesus in kanan. Ay malaki tamlil natuin kita pinimenuan. Hetne na anus neno nanete kanal YouTube ya kabe uap meto. Nahunu nakot nena anus neno ay malakit at onen. Amo isneno haim tebes. Kalau manekam lenane nisin alesa lehemit mikehimatam ambi pahapinan lei. Natuin la sinane ami upleko ambi henekam nanete usmanak nino. Hehem futun hemunim alan bi holomim ama isneno. Amin. Pabin maneka talaki nu aneno inakan wisneno inbabat nisin alesa Mazmur boseomtin ay malat kitius take elaha mes wisneno inan kuas neno tunan inisitasi in alun main matanin nisin okin in maunun atfani on mansian alimaet hita ikutok suat huma-huma leko an bihit monik an bimepu masyon banit neno ay an bimunit umenanan leka suat antom kit hitam tau maat nek baun hitat mon maat olel hit kiso tuaf liat monit toksin hit mone hit fe hit ana ame puklis ay ana plenat sekau esenonaniman henbab maanto pukit mafefa ay kesel na daut an saksi manaton inek palsait alekanan fatu pisit lean bipahpinan lei in matanen an mui lein hiun fatu pisit amneot ala wisneno in kesel kun apinat mabiit matane nane anfani in bail pake tafnekan wisneno in babat an fe kitatanis feu neno na feu hitenap mahit salit sin babenu manekat alaki suit anus neno tabui na ton kit nakamnak hitanawa hitmonik at bipahpinan lenenunok tuas ekat aninautus napunaik fakunaim nanu menas manam fountain kalau hitius take ale suat nane hit of tam tau kesela daut namnaw bakit henati tamep at binek palsait fainekat kesela daut papmese oleh Paulus antuinani an bisulsono ni tostani bitin kuan Efesus na kantin ela bono na tuin wisneno in kuasat lean mepu an bikit inan mo enisin na kolehit at onen tuti manako lehita tenap fun babatus neno nisin alekanan suat lenano bikit amin nekam niken hem like subscribe ma batin nuani niuhi ambiansin ay malakit at onen amois neno ama abit neno tunan haim mi kumukalekanan tuas ekat an bihemunim neno tefes lasi lei an mo ekay mamnek baon mimtau mes hem tebes kalau hem besenu ko honfe kay beif matanef amos neno am tuntaku kay henat kay futun hainekam alan bi holomim amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.